Kohaman ka parabair how Jesus Christ. Midagas ngi rakhe kabalang karakhe gas ngi borom jong Markus Bakhoy. Markus Bakhoy. Markus Bakhoy uday unong to jong ka gospel Markus. But Markus uday usenran jong u Petrus Bakhoy. Badu Markus ula iyaid renggad bad u Paulus kelang ban ialap eka gospel. U Markus ula iyaid renggad bad u Paulus kelang bad ula ialap eka gospel. Bad kumjuru u Markus ula seng eka balang ha Alexandria ha kawai ke jaka ke bakarteng Bokhalia. Ha Bokhalia u Markus Bakhoy ula seng eka balang bad ula sedang ban ialap eka gospel. Namar balai hak gospel minta kasing yaus ngo Jisu ula pau yalade haki apostol ki yaki kat ubaingod bad Jisu ula ong haki khilet sha satla ke perthei bad to yalap eka gospel bad ban pin baptist ia baro. Jisu hadin ula mi part hadin ula shashitom hadin ula yap hadin Jisu ula mi part na ki bayap. Jisu ula pau yalade haki senran yaki apostol bad Jisu ula ong yaki khilet sha satla ke perthei bad yalap eka gospel. Kato kada ke kamram jongki apostol baro. Bad u Markus rum ula late kelang bad ula stang ban yalap eka gospel. Henry pitip kumno u Markus Bakhoy ula yap. Pitip kumno u Markus ula yap. Kumno kela Pyniap ya u Markus Bakhoy. Pitip ngimtip kumno la sa Pyniap ya u Markus ula seng kabai ke balang haka jaka Bokhalia bad haka bai ke sngi en karba kidang duai hapo ingmene hapo katogas nong Bokhalia hapo ingmene kila on jingya seng haka to kapor bon ngor ki jendil kila rung hapo ingmene bad kila kem ia u Markus balai kila kem ia u Markus namar u Markus ula stang ban yalap ya gospel but bon ngod ke jendil kito ki bom ngeit ha u blai kito ki bom ngeit ha u Chris kito ki bom judu mai kila stang ban khla ke mamod hadin ula stang ban yalap but ki jendil kito ki bom ngeit ha u Chris kito ki bom ngeit ha u blai kila rong but kila kem ia u Markus but kila da utlai kila te ya u bar kila stang ban ta kila tan ya u na katogat snong Bokhalia halor umau halor kindau halor klau kila tan ya u sak langba ka snong bar kadba kila tan ya u kamet baros imet jungu la stang ban mong bar la mis nam u Markus ula yam henreki klam sange kila tan ya u shaka snong Bokhalia bad baro kisnong Bokhalia ladap dakas nam jong Markus Bakhoy bad shisngi kila bu ya u hapo patok bad lang step kila kibiyang kila stang bantan biyang ya u Markus na langba kisnong Bokhalia bad hading katokan ne por u Markus ula yap enda ula yap kito ki jendil ki kwa ban tang ya kamet jungu bar kila penkre ke jaka ban tang ya kamet bale namar kila isi ya Markus hadu kata namar ula yalap ya ka gospel namar ula yalap ya u Chris namar ula ong u Jisu ula mipan bad ula pin baptist lengbar renggad bar ki senran kila pin baptist ya bon ki gentil kito ki bom ngait te hadin ula ya pro kito ki gentil kila isi kila dom kila bitar bar ki ko ban tang ya kamet Henry kila penkre ke jaka ban thang ya kamet jungu Markus akapor kila stang ban thang laban slap bad kaler bar kim laban le e hadin pat kisan ran jungu Markus kila ban bar kila shim ya kamet yap jungu Markus bar kila tep ya u haka snong Bokhalia komen ka para ba in how Jesus kanai kade gere kom u Markus ulayap nakabanda u Jisu kanai kade gere kom Markus ulayap balai kila Pyniap ya u Markus namar ula yalap ya ka gospel
Namaru Markus ula yad keleng daga jing slor ka bakrau enda ula yo pediang ya ka bor junga mensim bakud halor jungu Markus dab daga bor junga mensim bakud ula yalap ya ka gospel klem ting ya nuru klem ting ban yalap ya ka gospel komur ka para bayin how Jesus Christ kad bangi rakhe ka sgi borom junga Markus bakud menda ka sgi nong to junga gospel Markus ujisu udang maham yangi ujisu udang ong yangi ibai kilait sha satla ke perthei bad yalap ya ka gospel hake jin thau baro kilait sha satla ke perthei bad to yalap ya ka gospel hake jin thau baro ujisu udang ong yangi ibai kumba ujisu ula ong ya ke khat arngur khat wengur ki apasol kumba ujisu ula pen phau ya lade hadin ula me phadna ke bayap bad kumba ula ong ya ki apasol ban yalap ya ka gospel kilait sha satla ke perthei ban yalap ya ka gospel minda ujisu udang ong yanga bad ong ya pi ujisu udang ong yangi ibai ban yalap ya ka gospel bar kumki samla pelaban ban shibinda nakabenda ka annual made jumpi gideven khilli yalada minda kumki samla hatongi yalap ya ka gospel gibarong ilong ki nongbod jung ujisu gibarong ilong ki nongbod jung ujisu minda gibarong ilong ki sindran jung ujisu minda but hatongi yalap ya ka gospel hatongi yalap ya ka gospel ya kibai ngi yo bun gi chance diniam ngi don ki program ba per ngi bu ya ka program ba per henry hatongi yalap ya ka gospel ya kibai ngi let sana stai ngi let bun telagi jakana ka benda ki program henry habang ngi let ban simenda ki program lene habang ngi penlong ya ki program hatongi yalap ya ukris hatongi pin itu ya ujisu ya kibai gitu gi bom tip gitu gi bom ngait hatongi ai ya ki ya ujisu lane ngi shulet lakalait bangi penlong ya program bangi let pai halakesh nong jungi kato kam le gurukom ujisu ko bangi baro ngi de ban le ujisu kwa bangi ibai ngi yarap ngi yalap ya ka gospel minda bon sin ngi ngo larain ngi ngo ting ban yalap ya ka gospel mo teng ngi ngo larain ngi ngo ting ban yalap ngi ngo larain ban ong sapa ukris ngis ngola rain lane ngis ngoting ban ong sapang ujisu ia kibe kito gibam ngei kumba u Markus daga jingslor kumba ula penbana ya kubor baba kumba u Markus ula yalap renggat bak u Petrus renggat bak u Paulus ngiru ngideban yalap ya ukris berkumno ngilaban yalap ya ke gospel tang ladang yo pediang ya ke bor junga men simbakoi tang ladang yo pediang ya ke bor junga men simbakoi tang umensim bakoid uwan halor jungi hi ngin yo ekatoga bor ban yalap ya ka gospel menin ngila yasngo sapang ke jingala ka bamot jong Saulus menin ngila yasngo sapang ke jingala ka bamot jong Saulus uda ulap Pyniap ya ke Kristen Saulus unong Pyniap jong ki nongbod jong Jisu henry kumno Saulus ula khla ka bamot bat hadin Ananias ula duwai halor Saulus ula yo pediang ya ka bor junga men simbakhoid enda ula yo pediang ya ka bor junga men simbakhoid Saulus ula stang ban yalap ya ka gospel ula stang ban ong Jisu udo udai ukunu blay badu Jisu ula mi phad daga jingslor ula stang ban yalap te ban yalap ya ka gospel komun ka para gi baorong ide ban yo pediang ya ka bor junga men simbakhoid komod hakine ge ngi baro kad ba pidon ka annual meet jumbi pideban duwai pideban terang naduka donut naduka mensim ban yo pediang ya ka bor junga mensim bakhoid halor jumpi namar tang radangi yo pediang ya ka bor junga mensim bakhoid gilaban yalam inyo ya ka to ga jingslor tengteng dene kita gadaw ngala ong tengteng is ngot ingis ngolaran balengis ngoting balengis ngolarain namar umensim bakhoid ju tre hapo jing hoid ngala yo pediang ya umensim bakhoid henre tre hapo jungi langba jungi umensim bakhoid unnom tre radangi im hakapop but ngatarai minda kasngi piudu pidon ka sakraman jing plapop pinang penkre ban playa baro ki pop te minda kasngi bide ban penkre ba nak benda ka sakraman jing plapop habangi aitia baro ki pop mensim bakoid unsa man hiar halor jungi bodo mensim jung blai unsa ai bor yangi ban yalap ya ka gospel komun ka para bayid how Jesus Christ kat bangi simida kene ke mas bakoid war kat bangi rakhe ke sngi boram jung Markus bakoid tongin duwai nadu ka donut tongin duwai nadu ka mensim bangi baro nginiyo kataga jingslor ban yalap ya ka gospel bagi baro nginiyo kataga bor kataga sap ban yalap ya ka gospel
Bad ngim deban ting yani anoru kumba u Markus ula yalap. Bad u Markus ula yap nakabenda u Jisu. Bale namar u Markus ula id ya u Jisu. Bad u Markus ula yomad ya jingdown jong Jisu rangat badu. Dena kata kadau ula yalap. Teban yalap eka gospel ngiru gideban yomad ya u Jisu hak jingem jinge tang kito ke bala yomad ya u Jisu. Tang kito ke bala yomad ya jingdown jong trai rangat bad ki kelaban yalap eka gospel. Teng gideban terang gideban duai bang irungin yoma shisha ya Jisu hak jingem jongi ngi ibai pe ngidon gamban yomad ya ke jingdon jong Jisu ha rangad bar ngi ibai pe manlakas ngi manlaka khleman kam kerpang hapneng hak por mas bakhoid Jisu wan shisha ha pogodon jongi hak dor jong pubali pada hak dor jong gabain Jisu upin kelayaka ya ukpu bar kabain kum ka met bar kasnam jongo baru Jisu wan minda ha pogodon jongi te gideban ngates kem gideban yomad ya ke jingdown jong Jisu hak Eucharis ke jingdown jong Jisu renggat bangi tang ladangi yomad ya Jisu tang ladangi yomad ya Jisu ngil yo ketok jing slur ban ya la gospel hagere ke mas bokkuir kon ko para tunga divine document simbangi maro ngi id ya Eucharis ndu ko download ngi yomad ya Eucharis adu ko download bar ko juru tunga divine bangi barang ngi yo pediang ka bor jong men sim bakkuir halor jong ibai pe kamba ngi bara gilaban ya la gospel sha kiburi bara im deban long kiburi kiba sekolah rain im deban ki sambla kiba sekolah rain ban pule ya kaktin blai ting tang yo ngong yoi mo abang idon ke jinga senging adang idon kana kono ke program ru ladang ya kiburi ki yong sunga bapi pule ya ka bible ka pule ka gospel ting tang kiburi ngam pule ngi ong ya kibai ban pule nganom pule mo baleng is ngol la rain ban shim ya kaktin blai hakikti jongi baleng is ngol la rain baleng is ngol ting ban shim ya kakti shim ya ka gospel hakti jongi bar baleng is ngol la rain ban pule ya kaktin blai bale namar ka umen sim jong blai jutre bale jutre namar leseng ida im hak pop don ka to ka don ka pop leseng ila buria ki pop ina kita gadau umen sim jong blai laban trelang bajungi te kintai ya kito ki pop baro ino ya baro ki pop ino ka to ka jinglong barim jong pi bar stang banim ka bagi jingem ka batama ya kum ki samla kum ki kenna jong kum ki kon jong blai ngide ban im ban yalap ya ka gospel tungen kerpang Yesu midagas agane ke mas bakoi bagi barong ini yo pediang ka to ka sap ban yalap ya ka gospel bad ngide ban duai rona ka benda baro ki priuba kinong pop kin killa ka bamod ngide ban long ki priu ki ba hikaya ki bai shapang ukris ngide ban long ki priu ki ba ai ya ukris ya ki bai tungin duai na ka benda kane baro kan bangi shiminda ikane ke mas bakoi ini ro ya Yesu Kristus